Iwag. Lawom naman ang binisaya. Iwag, kalamdag, kahayag. Light. The doctrine of light. Number one. Point number one. God is light. 1 John 1:5. 1 John 1:5. Open your Bible to 1 John 1:5. This is still part of our doctrine of divine Dynasphere and divine viewpoint lifestyle. Doctrine of life. 1 John 1:5. 1 John 1:5 says, "This is the message we have heard from him and declared to you. God is" what? Light. In him there is no darkness at all. There is no darkness in God. And then it says on verse 6, "If we claim to have fellowship with him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth." God is light, 1 John 1:5. Light here, by the way, ang kahayag dinhi demonstrates both the essence and the personalities of the Godhead. Unsa tong essence of God? How many essences does God have? 10. Will you name them? First, perfect sovereignty, perfect justice, perfect righteousness, eternal life, love, the three O's, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability. He doesn't change. He's the same yesterday, today, and forever. And the 10th is veracity, the truth. So these are the essences of God. Is there such thing as essences? Essence. Characteristics of God. Klaro kayo ang analogy. Ang Diyos kahayag. Unsa man ang opposite sa kahayag? Kangit-ngit. Therefore, a believer, I'm talking to you as a believer. If a believer or you as a believer has no doctrine, you are still walking in the dark. Just imagine. But you are going to heaven. You are going to heaven because you are a believer, but your life is miserable. What is the principle? Life is fabulous, marvelous. Ano pa? Gorgeous. Sa may mga adjective ni mo ikasulti. Life is fantastic with doctrine, but miserable without it. Not only miserable, but horrible. Why? Bisan gani gamay nga mga problema, wala. Tingkagol ka na, lukapa ka na. But, even though you are a believer. That's principle number one. God is light. Number two. Light is necessary for man's existence of the earth. Light is necessary for man's existence of the earth. Genesis 1:3, Ecclesiastes 11:7, Jeremiah 31:35. Genesis 1:3, Ecclesiastes 11:7, Jeremiah 31:35. Kunyan ang magpinikli ay ini ha. Padayon ta sa mga points din Okay, so number two, light is necessary for man's existence of the earth. Naturally. We cannot live kung wa pa tayo suga din wa pa tayo kalamdag, wa pa tayo adlaw. You see? But listen, anus aman o ganus aman na hitabo nga kining kalibutan na labihang ngit-ngita. Gawas. Yan itong wa pagyod. Mo padayon ang Diyos sa iyang creation. Unsa man ang mga higayon nga kining kalibutan na nangit-ngit kayo. Pagkamatay ni Ginoong Kristo o unsa pa'y sunod? Unsa pa'y sunod? Correct. Before the Lord Jesus Christ comes back, uban na nimo nga believer,
Tanaw ha, mukalit og kangiog, kangit-ngit, kining kalibutan ha, sama kangit-ngit niya itong pagkamatay ni Kristo dito sa cross. Grabe ba ang description sa Biblia ang kangit-ngit nga ma-experience kalibutan, kanang kangit-ngita? Naka-experience ka ba og kanang baril, bitaw na kong baril? Unya gisudlan og kanang alkitran? Alkitran, do you know what's alkitran? Kana ba itong ipang espalto? Puno nag-alkitran, sod anang baril. That is how dark the world will be before Christ comes back with you. Just imagine, kung yan itong pagkamatay ni Ginoong Kristo, pagkabugto siyang ginhawa, gitabunan sa Diyos nga Amahan ang kalibutan kay dili siya makaako ang kalibutan, magatanaw siyang bugtong anak nga napuno sa imo mga sak. That is why he has to make the word so dark, the darkest. So light, therefore, is necessary for man's existence of the earth. Kaya dili mabuhi ang tao ning kalibutan na kung way adlaw. Ug ngit-ngitra, dili mabuhi. Point number 3. Light is used for the divine guidance of Israel by night. Light is used for the divine guidance of Israel by night. Kasi may but pasabot ng Israel. Kasi may but pasabot ng divine guidance of Israel. Of course, the Jews. Light is used for the divine guidance of Israel by night. Exodus 14:20. Exodus 14:20. Point number 4. The Lord Jesus Christ, as the manifest person of the Godhead, is light. The Lord Jesus Christ, as the manifest person of the Godhead, Godhead is one word. Godhead is light. John 8:12, 1 Timothy 6:16. John 8:12, 1 Timothy 6:16. Ano nga ba yan? John 8:12. John 8:12. 1. John 8:12. Anybody can read that? You know the truth, and the truth will set you free. No, that's John 8:12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. There. That's John 8:12. Len, I think you got the first 1 John. So when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Principle number 5. Point number 5. Light is used to portray Bible doctrine in the soul. Light is used to portray Bible doctrine in the soul through the function of gap, grace apparatus for perception. Light is used to portray Bible doctrine in the soul through the function of gap. Psalm 119, verse 105. Psalm 119, 105. Psalm 119, 130. 130. I repeat, light is used to portray Bible doctrine in the soul through the function of gap.
Natural, ang kamatuoran, ang pulong sa Dios mao ang kalamdag nga pakita nga diin mo kana ang doktrina nga naa na diha sa imong kalag pinagi sa paglihok sa grace apparatus for perception. Unsa man ang mga butang involved in the grace apparatus for perception? What are the things involved? Appeal sa grasya. Grace apparatus for perception. Ang gatudlo, appeal. Grasya. Wa siya iyaha. Puros iyaha sa Dios. Gigamit lang siya. Bisan kinsa nga may gasa sa pagtudlo. Grasya. Unsa pa uban? Kini, grasya. Kumplito na ang Biblia. Ang mga Hudiyo, nagagamit sa pulong sa Diyos, di pa kumplito. Old Testament ra ang ilang gigamit. Ikaw, you are making use of the Bible that is complete. The Old Testament and the New Testament. You see? So, grasya ang tanan. Unsa pa uban? Mga dapit nga itong gigamit nga matong Bible studyhan. Kainday, unsa man? Kabingbing, lakajoy, unsa pa? Downy, grasya. God provided this in eternity past. A place for us to assemble ourselves. Parihan niya itong the upper room where the disciples of Christ were assembling themselves nga sila tuon pa rin nagtuon sa pulong sa Diyos. Upper room discourse. The Lord Jesus Christ was the Bible teacher. And He's going to teach us Bible doctrine in eternity, forever and forever. Unsa ka grabe kini tanawa imo ba? Now I would ask you, answer it yourself. Naabay imong dili pagbati, naabay imo karon nga gisinati sa imong kinabuhi unsa ka nindot kalami sa pulong sa Dios? Gisinati na ba nimo? Because by that moment nga imong gisinati na nga magahinam-hinam ka na masabado na hapit kay magtuon na pud mi sa pulong sa Dios. Kay ngano man, mo imong priority. Mo imong pasihuna kay ngano man. Because you love our wonderful Lord Jesus Christ. Because the Word of God is the Lord Jesus Christ. It is the mind of Christ. You see? Mura kini ang makahatag kanimo o kalamdag sa imong pagkinabuhi. Wa nailain ra ba dili ang mga kahimtang sa kalibutan. Lumalabay ning tanan. Oy. Lumalabay ang tanan, lumalabay ang unsa? Ang mga kalipay, unsa man ang imong mangutana ko nimo, unsa man ang dili binasihan ang doktrina. Tinawhanon niya ang pangutana. Unsa man ang imong gituan nga mao'y source sa imong kalipay. Why doktrina hay, ha? Dili nimo, mangutana ko sa kalibutan. Unsa may source sa kalibutan sa kalipay? Natural, unsa? Kwarta. Number 1. Mo bitaw ning ang kalibutan karon dili God ang lang priority, it's gold. Ano? Mauna ang ilang source of happiness, kwarta. Pag matapos buntag, una nagkwarta. Pagkatuog na kwarta gyapon. The whole day kwarta yun na una. Paning kamot sa tao. You see? Someone invented that word. Correct. What is the principle? God helps those who are helpless. God never helps those who help themselves. And yet, the whole world is blinded by satanic doctrine na God helps those who help themselves. Jesus, kadaghan, kapila na ko kadungog sa mga sermon, sa mga kadaghan ng kasimbahanan. Unsa? Lihok lang tao, katabangan ka. Wrong. Kinasayupan. Sayop sa tanang sayop. Basta di ka magtuon sa pulong sa Diyos, ikaw siguradong biktimahon yung Satanas. And this is one of the satanic doctrine nga maningkamot ka.
Sayop, di ay ning maningkamot ka through your own effort. Because God does not help those who help themselves. And only those who are humble to the Word of God. Humility is a mental attitude. But humility is being positive to the Word of God. And your focus is only on the Word of God. Your focus is on God, the Lord Jesus Christ. Mao na. Dili magsilbi ang kwarta nga mo'y source of happiness. Unsa pa ubang source of happiness? Family. Correct. May source of happiness. Kanang may anak, minsan, uy, ano sa pa man ta makaanak? Ano malipay ta? Kunyang na po yung anak, uy, pastilan, labad, manday uning bata. Kagahi yung uning tao, no? Di ka masabot ng tao. Di ka masabot. Natanawa na ang unsa ka kanang unsay ganda? Ka-frail. Fickle, that's right. Ka-fickle gid sa hunahunas tao. Paningkamot. Sayop. Maunay trabaho, maunay lihok sa relihiyon. Paningkamot para sa Dios. No, bito na makita niyo sa relihiyon, ay daghang manggiluhod diha sa altar, diha sa kanang naiputahan papaingon sa altar. Paningkamot na tao. Unsa nang gitawag nila? Finance. You see, this is part of religion which is never found in the Word of God. Wa gyud. Mao bitaw nga makita nimo karon nga naa kay doktrina, mailhan na nimo unsa ka mini, kahiwi, kasukwahi ang kalibutan. Ang ilang mga buhat wa gyud matunong ug mao na nga kun maningkamot ang tao lang siya biktima ra gyud, ulipon ra gyud sa mga detalyes kinabuhi. Wa ko magsupat nga ikaw daghang ka mga kwarta, dili. Go ahead, continue saving, putting in money in so many banks. Ka-Alfred, unsa pa? Kadaghan din bangko. Go ahead, because this is grace. Money is grace. What is the Word of God? What does the Word of God say? Money is the root of all evil. Is it? Oh, no. I'm testing you. It is not law. It is not money that is the root of all evil. It is your love. What does that mean? Love means priority. Kung ang imong love, imong priority is the Word of God, nanaan diferensya. Go ahead. You will enjoy money. You will enjoy your wealth. You will enjoy your life, your wife, your husband, your children. In other words, you have the capacity for life. Na. Doktrina na. That's point number 5. Point number 6. The edification complex of the soul, or ECS, the edification complex of the soul, is constructed from light of Bible doctrine. The ECS is constructed or built from light of Bible doctrine. Psalm 43:3, Psalm 119, 130, Ephesians 5:8, 1 John 2:8, Romans 13:12. Paspasa ba to? Psalm 43:3, Psalm 119, 130, Ephesians 5:8, 1 John 2:8, Romans 13:12. The Word of God is the light. And you construct. Just imagine, you're building your what? Your edification complex in your soul through Bible doctrine, and Bible doctrine is the light. Imagine, na kay kahayag. You remember Moses when he came down from Mount Sinai, when he received the tablets of the 10 Commandments. Unsa man ang nakita sa iyang asawa o nila nga mga sumusunod ni Moises. So siya nakita lang Moises.
Nausog na si Moises, gikan sa ibabaw. Natinga naman siya, uy, siya man ang naong ni Moises. Namuti man para sa kabik Balbido. Namuti din hiyag ka ng nay, murag, siya nga ta? Mura o ka ng gasinaw ba? Ang puti, gasinaw. Ha? Di po jelo. Huwag mo punta kita ba? Ha? Halo ka ng halo ba? No. Halo, no. It's not. Mga santo naman, santo-santito naman na. Ang ilang nakita ni Moises, ang radiance sa kahayag sa Diyos. Tanawa, kung ikaw positibo sa pulong sa Diyos, ang light of God, mudanag din sa imong kinabuhi. The light, the Word of God is the light that guides your way. Just imagine, ikaw magtotoo, wa kay doktrina. Wa kay pulong sa Dios nga may tungod ni ini. Na wa gyud, wa kay alamag na day kahayag sa Dios nga na diha nimo. Kay ang edification complex of the soul is being built diha sa imong sulod. Hay atong soul? Hay man, naskilid, harastiyan, hay man. Bagul-bagul. Mo bito tawong ingon nimo last time nga sa skeleton sa tao ang katapusan nga madugta sa skeleton sa tao kining bagul-bagul. Dili ning kining kamot mga lata naman mga dugta naman sila dali. Ang imong skull kay ngano it is the house of your soul. Your soul is the real you. Kanang nagpaminaw sa pulong sa Dios karon nga dili ka nang galingkod diha nga makita Bingbing, Joy, Linda, di na mo. Ang tinuod nga ikaw na diha sa sulod sa imong bagul-bagul ug maunay paminaw sa pulong sa Dios. See? And kung ikaw nagadawat sa pulong sa Dios, nagasud diha kanimo og anaa ang radiance. Exactly the same radiance nga ni Moises nga iyang nakuha sa iyang pagtugbong pagkanaog gikan sa Mount Sinai. Kaya naman kung kay doktrina, gawaskon, naikon. Wa manimo mametabulize ang pulong sa Dios diya sa imong kalag. Nahimo lang ka na, inay nga mahimong ipinusis, nagpabilin lang nga unsa? Gnosis doctrine has no spiritual value in any believer. Wala. Academic ka, mahimong makatudlo ka, lihiro ka, believe ang mga tao na minaw nimo. Kuyawan na siya magtudlo eh. Believe yun ko. Apan sa iyang kinabuhi, way ipikto. Kaya wa man niya tuho eh. Way ipikto siyang kinabuhi. Therefore, the radiance of God is not illuminating in his life. Therefore, doctrine is not real in his life. Point number 7. The gospel is called light. The gospel is called light. In 2 Corinthians 4, 3 and 4, the gospel is called light in 2 Corinthians 4, 3 and 4, and 2 Timothy 1:10. 2 Timothy chapter 1, verse 10. Ang balita sa mayong mayong balita sa hining tuis na nato niya itong dila. Ang balita, ang mayong balita sa kaluwasan, that is the binisaya na sa gospel. Okay? Mayong balita sa kaluwasan or gospel. The gospel is called light. So kung ang gospel madungog sa usa ka unbeliever ug di niya dawaton kana magpabilin nga kangit-ngit diha kaniya. Point number 8. Salvation. Salvation brings the believer from darkness into light.
Salvation brings the believer from darkness into light. Just as the earth was brought out of darkness into light. Just as the earth was brought out of darkness into light. Salvation brings the believer from darkness into light, just as the earth was brought out of darkness into light. I said a while ago, na kining kalibutan na, nakasinati sa labihang kangit-ngit, sa wa pa kini mahuman sa Dios ang iyang creation. Okay? In the original Hebrew, daingon ka na, tuhu, wow, buhu. Ano man to? Speaking in tongues naman to? Tuhu, wow, buhu. Mao nang original nga Hebrew word na nagpasabot nga dihay kangit-ngit, kadulom, ug ang kalibutan murara og kanang ice nga kanang giputos kangit-ngit. Mura. Ice, good, give my life. Natural, og ngit-ngit magmukha gyud ang kabugnaw nga. Oh. So mao na ang description sa kalibutan nga wa pa mahuman sa Dios, nga wa pa moingon ang Dios, let there be light. Just imagine the word of God. It's only the word of God paingon sa Dios, let there be light. Now when God punishes evil, humano na gyud sa Dios, humano ni Ginoong Jesucristo sa pag-anyo niya sa second coming. It is also through God's word. Action niya ang more than 2 million soldiers diha sa Middle East. Nga ang dugo nga mubanaw labaw pa sa gitason sa saddle of the horse. Unsa kagrabe ang dugo nga mubanaw niya ng panahon na. And I have the feeling that we belong to the rapture generation. Kung makita nato kini sa panahon, of course, kita makakita ra ba? Uyo mo kahibaw nga makakita ta inigpatay ni Jesus Christ sa 2 million soldiers in the Middle East. Kung sa katriling, wa mo trilingan na. Kinatrilingan na. Uy, it's in the Word of God. God does not lie. Banta ni Jesus Christ, Christ is going to say, come on, you people, come on guys. Jesus Christ, I'm going to kill those millions upon millions of soldiers na sigig lalis away diya sa Middle East. See? Humano niya through His Word. Tanaw unsa ka powerful is the Word of God. Gihimo sa Dios ang kalibutan, pinagi siyang pulong, o iyang gubon kining kalibutan na pinagi po sa iyang pulong. We're going to study that. It's a wonderful doctrine also about the dispensation, the doctrine of dispensations. Therefore, salvation brings the believer from darkness into light. Kung ikaw dili pa magtutuo nining kapunon, wala po kibaw kasi magtutuo na to, di. Correct? Uy na ibaw, ang Diyos na. Mahimo nga sige kag tambong din kada Sabado. We hope you have been attending in our series of Bible studies. Sige kag tambong upon wa nimo dawata si Kristo ang imong manluwas. Is that possible? Correct. Posible pa man ganing katudlo din wa mo dawat ni Kristo. Ana ka grabe makita nimo nga nianang panahon na sa rapture na daghang mga pastor mahibilin din kay di ay sa ilang pagtudlo tantong tinudlo wa di sila motuong Kristo ang ilang manuluwas. You see? Unsa ka grabe? Wa ba mo kakita nitong salida about the thief in the night and about the rapture? Di mga pastor sige hilak-hilak dudag Biblia, sige ilok-ilok Biblia, nanimahon ang Biblia. Nanimahon ng kilikili power. Ilok-ilok kay ilang pagtuong nga kana habak ilang pang panalipod sa mga demonyo kuno. So apan di ay wa man mutuo ni Kristo. Kuno sige
Diyos, mano man igibilin maminimo. Sige, magtudlos imong pulong. Sige, magsangyaw niya. Mano, naibilin man mi. Uy, man dahil sila mo tuo. You see? Iyon, ana, unsa ka grabe di ay, ka importante imong makita. Nga dili di ay kutob lang sa imong pagpaminaw ang pulong sa Dios, kung dili imo kining dawaton sa imong bitaw. It takes courage to accept Christ as Lord and Savior. What did Christ say? I did not come for peace, but I come for na. Ngay kung ang usa ka sakop sa panimalay, nidawat ni Kristo, siya nahi gawas na sa kampo ni Satanas, iyang gibarugan na si Kristo nga iyang gidawat ngayang manuluwas. So therefore, musangyaw siya mahitungod ni Kristo. Misyo kung siya mani, tiring-tiring naman itong kana. Lain naman eh. Lain na mag-instoryahan. Correct. Lain na. Kaya nga naman, ikaw nga nahilain na, nahigawas na, gikan sa kangit-ngit ana akanas kahayag. Salvation therefore brings the believer from darkness into light, just as the earth was brought out of darkness into light. Now, this ministry is called grace, gracia, kining tanan. Luke chapter 1 verse 79. Luke 1:79, 1 Peter 2:9. Luke 1:79, 1 Peter 2:9. The last point on the doctrine of light. Light is used to portray doctrine, causing the believer, light is used to portray doctrine, causing the believer to enter super grace. Causing the believer to enter super grace. 2 Corinthians 4:6. 2 Corinthians 4:6. So maura ni paagi di ay nga imong makabot ang super grace life. Ingan lang bitaw super grace kay labaw pa sa unsa natural. Super good. Karong panahon hindi na super ba? Unsa naman? Unsa may gamit sa mga katawhan ron? Di na super. Mega. Di na superstar, mega star. Tanawa ra unsa kay sunod? Ha? Ang mga mall, ilang gibutang mega mall. Tanaw ning tao ha. Unsa mo ra mo gigyud na una? Sige lang naghimo mga unsa. Scientist. Oh, sige lang ginauna. Mabit ang usahay, no? Tanaw ka sa mga kahilayan, bisag asa, ha? Las Vegas man, Disneyland man, maasa mang dapita, gathering diha, puno og mga tao. Bisag asa, matinga ka. Ngano man. This is what we call an entertainment world. Ang mga katawhan karon unsa? Wants entertainment. Kaya nga naman they want entertainment because deep inside is empty. Hungaw, kabahang, laysod, empty. They are lonely. So they want entertainment. See? In the business, the entertainment world are making a lot of money. Natanawa ng Disneyland, bisa mo itong kadako. Napamuaha mo dako ka na, uy. Kaya nga naman, there is a demand sa mga katauhan. Kaya most of the people nowadays are empty. Inside. Tanawa, empty inside. The people nowadays are only using their emotion. People live by emotions, are miserable. Lipay sa tanas na, pakpak sa tanas. Ay, salamat, daghanabi. Because Satan is miserable. Misery loves company. Nana? He wants to duhig sa daghang pang mga tao sa iyang kampo. Bisa nung ikaw magtutuo na. Kaya nga naman, may samot na siya.
og unsa kumbinser sa mga magtuto, kamo nga sigig tuon sa pulong sa Dios. Aha, sigig kuhit. Kinsa man sig kuhit? Daghang ahinti sa talas na sa suod. Kinsa man ang ahinti sa talas na suod nimo? OSN. Sige kuhit. Tunto o Biblia. Hago-hago mo na. Uy, kapoy mo na. Diyo, lingkod mo siya. Magkatugon mo na, uy. Oh, see? I'll tell you. Don't forget this. Na sa panahon nga kita magtuon sa pulong sa Diyos, kita nagasimba sa Diyos. Unsa man ang bation sa Dios. Ibutang ta o kini anthropopathism. Unsa man ang bation sa Dios nga ikaw naa siyang atubang